Ke yokero ono na mutayari yetu wa Meru TV kibindi kya yokero ono mbeto mwambi ka MC wa kanuni yani omusie kana ne albuma yeto sabu kantu kanuni yani otoria na family ko na mwekuru nitukwera murungu ibo no nto nyumba yetu ni there na there muno twatanaira kana to ucio masena kutangwe cietu cia mucie twena tuku twetwa twena ng'ombe cietu na nya kamunda kala turima into bya kurewa ndi au ne omucie no ndarakuo mutangore me ano mwaka kethe na mucie na twere ki antu bawe nikenda kumba basabu no bathigiria rimwe twethera twacemania na tukarangia muno nabo na ikenda mantu akanuni akomba wita boya ndi oni awakwa ngetie tingawa nyumba tingawa na nyoke yote ire omba kweyomba ceno kanketha ndi ngwene akuririte njarene cia ciari bakawainda oja ciari bara bangi bautire ndene ya nturene aria aturaniririe na ana bangi oja ure baturaga nturene bagicethaga micetho o amwe na kinya kurita ngui cia nja na cia kurima na ngugire ingiri tawani mwana wa withire Josephat Mugambi ure wijikene na rietwa ringiri nene muno ndene ya nturene yao ure okumenyekana ja chairman aturire aciari vendene nturene eji ya kanun aria ombere gukura na nyingi akienda gwone aciari bawe na nguruki kinya antu bantura ni bamwendete na njira inene kuringana no kuji bawe Josephat Mugambi uri MCA wa kanuni tukweje ya narua na tutariritie rugono rwawe uria ambiririe na uria eakurire ndene ya nturene iji ya kanuni na romba gwithirwo akiritanagia ngui ciawe cia ubiashara na nyumene aratwika niwe uka MCA wa rutere ruru rwa kanuni aria ethiritwe ku gipindi-ini kia mbere na nandi ni gipindi kia biiri na netite na mbere na kuga ati we ati kuigwa nogete ngukethia mutegeri wa Meru TV raini icio gorone tukuya narua ala twithira twina mubango jwetu jwa rugono rwakwa uria twire na uria mbithirwa nkita ngugici ntukwina narua tukinyitie ka turingite gataru getu mwanka twakinya guntu kwikene ja kanuni ni ndene ya thimba twina mutongeria wa guntu guku kana umwe uria gutugonera rugono rwawe kuma kamwambi yokawe uria aturaga aria ciariritwe na mwanka narua ni ari kwari na ikioneki ku ari na kio kio turo wanthiguru neji tore antu bakuga antu kuiji mbinguni ni mbali kwa tu akarakara ndi tukijo kijana reguru mugeni wetu agitio wantu kuya narua Bwana Mugambi twina waya urori mutongeria wa nthiguru ya kanuni ni kwenda twambiria nawe atwambiritie na wawe na atwambiritie na majito jawe mwesimu twambiria na majito jaku no twire waciari riko na witite na mbere atia onike marieto beto Mugambi Josephat na ndekora ndeto chairman na marieto akwa yara anto wengi watisi beto Josephat Mugambi Tharanjo na ntumse kana babo kwa tawa Tharanjo ende kuciaro nciariria thimba na twaciarire kana rira teire ndi mwana munini tukandelea gukora twina maindandi ndi kana itari mwe kwara challenges muno ya family atwika mami na baba bate kuatanira mami na ira weta aria muno o around 6-8 years na raundi gwitika ume antu twaria mseo wao eta wa ne Tharanjo na tutire mwaka 2005 na nyama mimi na ire ndego ya kumeanga kidogo au ndaira omwera twaraniria mse na brothers barabareo twaraniria aomboco kamuci na nyama mimi na ire tutia mwaka wa 2021 murungu na baike buboya kana buraika endo bawe nontu ikukia aciari bako bakwire ndiba wateleta ya my father ka babo kwakwire ndi muntu kidogo sana na ndi mwatelete kwa nyumba ka kiara iko mse akwire na ndaibua ontoburu areo miaka 20 yakwe na peni
ndiga nkauga no twendelete kuumiria na kuromba Murungu na ria twaciarirwo nturene mse na arima muno na arima munda yungi yankwa na arima Mario na ithikwethera kwina kawa untu kwetu muno ndiga na irio bingi bietwa bia winaina bio yuri mwerene apo ende tweta nao twethete kurithia twena na barabange nyamse na ndete miembe mingi sana arito bonde bauma twe cukuru athimba primary bakeya nao na itwatuma core muno ndaire kuona bwena irio no ntoi mari wihe tu yera iru mudene muno na bwena maembe arito bethera bari acore bakwa sana bonde nya bange twathoma abo primary ambua I think class 67 ibeya bakeya bonde watuiga ende ira tweta lunch bamwe bamboya tweta bonjere kanuni bangijera antu bangai kenda na ni etheri rukire kana tuma break tukeya kutuma embe na musa na atura muno bate tweyoro atura sino tukureta rito beya kure maembe burabungire amembe ateciere Mario muse mwerene no ndu muse nari mukuru ari amiunda muno yawo itware na almost ye kambuhe 10 na itwandete Mario sana twaya twetha no na bangi tuma cukuru la mwanja garukire ria twacererwa twetha twaicitha no Mario ne tugaria tugireje irio ende ki mainda kana kora tukurangite tugurite tugiona baba na nyana mami na arose bara twaciaranire tu abo bakire manenya sana no tuba mse ndiga nawo ngo turi kwari ka wake na kawa itwanda nchu na ikabwo muno ende twatuya kawa twaga matagyo ngo mundunya kilunya ithano twina unde na miaka mbuo 10 twithithia wembe mboici ara pastori erere ara ende na mse na tuturendera tuturena na uni nde mwana munini tweta kindu giki ndiaracia la imbe ta kanisa nde thayele nde mwana tweta kanisa nde la mwanja na tweta turetha tu la mwanja se muthenya na antu baria ukaiba weta inya kanisa nde bugetha bure antu inya bathatu kana bana na bukaria una ndigana muno kanisa nde ndona twena mukurungia tutiro thai babetu itaya ndisalesio tweta kuo na muthagongi au Wakes osolo na Joshua nyaweleti tweta watuika itebira tukarere tutarabuci tutubwethetwe na twaria twirie ta kanisa na ndara ende mbera Murungu iboya nontu ara tukinyite thai podela cia nyuma historia nkera Murungu iboya na oni kambwe ke my future i Murungu nontu ugegolele nde mwana ndeta gethethiri kanisene watuika inyari mwente na sandaka tweta kanisene watuika na twarita I think tweta na ingontore rira cia ya sumuni cia ya siringi kutia kuria mwezi mwe owano tumirite ingontore birare kuo tha ino ndo mandu kwari ya oye 1990 I think 92 93 onda na ome 93 nontu dashari 1984 86 ende au ria tukinyithe miaka 5 6 ndigana muno ingontore ibyo tweta byo na itora inyendasi rubia kana tweta na ingontore tukenderwe ndasi mukurungia to mwereri nyo na tutiire tweta twenderie mandasi ara ugaru rubia na weta ukole thiringile kwa hivyo cietha wenye ciambolele rubia ruweta ende kwirongela turweta thiringi ikinya thiringi 3 atugirubia na sumuni cietha wa mbeca inyanya urona cio muse atwira na nari acio nyumba mbeca inyanya atwira cio mbeca inyanya ende maindandi twarire no ndeka utia mburia mutegeri uwe wanje nchi kana uwe mwana uwe menya Kimiru ne kwimbeca cieta wa mbeca inyanya na King'otore na Kibunguri wachimenya uwe menya bwa thwania mbeca ciambiritie wambiritie kuona kachiringi ithano kaka tawa karungi karea fauma karungi twakinya 10 twakinya 20 vefte twite cio kumenya kuingi cia ndigoro twatumira inya kamwe getawa kaura bio no gatumairwa ikware na gasuguni ikware na kibunguri Ng'otore biere gwatene kethora gikuthuri gatigati ka gituri kuthwa gatigati getawa kibunguri na ndi kware inya na mbeca inyanya ri utwithite na mbere thwana iyo twire mbeca inyanya mbeca ingana itu tarambele mwezi miwa ende batu tokora wau na ndawa
ntwire yari mundu mse yuonde ndeu retwarire mse ndo yora mpere ndonere kubui muno turo kenda bomba weke history nonto ogakona ntwara baingi kinyandene ya dunia muntu atore anjone kana nara kwanjiriti boyuwe ndibethe ende antwire ikomse ndayire ukinyagaita murungu anthari mandora ora tumiunda ndo ndona arambati kutura ni ara mse ari nontu uyu ndendete maindandi muno na nya my mom na ra twakinyire rimwe 205 ndona bura mse ashwa nderia nduru nyambo totone kanga atuga turete sibitari muntu aigete sibitari nya kwa musie kore ko mukuru tweta ethege mathiga itiara tawakanoru iwe ta akomunta na nduru ba muntu ndenda semse kinya 205 go wero muntu wana sindano emwe atuga muntu sindano era niyo nemwe ore ya hegera ndawa akomunta hegera akamuntonge akathambia kaika ende kwatiria tumirimo me ndere una kuanto batai manto amerimo etare kuingia yonto thaina anto bachanuka me agento gire to manto betora ni uchanuka nontu kinyoga kolele kanyumene ndakaira cia tano ro kyanine na itare yego ya manto ya sibitare nkolikana batura twatani kyanine twatani arushuru motwe ana saitie o mana yele kana wan besa nontu ndikana batura twatani twathimba na anto toinge muno I think 1997 toinge sana na twathana wana rushuru moto mwa igo wetethire sibitari daktari utana na indovia gwata kenda kaira cio tano thai ende berene nya sibitari weta watwika oinde daktari ndena ka sibitari ka kombekite o ndeta kaura tundawa gite we yo muntere ko munta na ndo ya menya batona nda wache kunywa ida byari ko muno ko muntanto na wetikio gwaro kingi moro muntu agetikio gwa muntu akagwa na akabwa kindu gira githera kiyo maichene nya thai ni wetikia endo gira wetikia tiko githera kia maana nyara weta sibitari menya daktari kore we baweta sibitari mo kayo ndawo kona mama muntu bwanti litanga ntebwa owetenge no koro ngeno wetatu one daktari nya thirika mwariria gina mukundi nya paracetamol muntu akabo kuningana na imani era muntu ene endo gira gituma muntu asurvive ndene maisha ni wetikio bura wetikitie ende mbere kinyama ndo amirimo egwirirwa nontu geotara ukinya 1995 kweya mwaka ongirisele kintu ndo ageto ita kansa otiento kigukiona kintu gira gethera gikuo ni HIV yo kiri umwe watwika muntu ora nwenio arero umete Nairobi na ngaetere kwandikwa na njethera ni ntura babibo beya bakethera ibokirwa ni antu nturene nontu HIV ndikana twetwana antu beya muntu ya gero yo ene ukimwa twika antu bomatuka ende thai antu nanga bomera ngano chanuka bategirana na ote muntu etwara nontu tewetikia HIV o 1995 97 ya kwa 2000 etare na ndawa yonto ise ire kundua ni mespati nende antu bona muntu theriwo gero yo na rumete ithethera ninje yantora uwe na murimo na antu rambere bagirete ogwo muno teo mwathai muntu gwa bindo gegoringero kona muntu amatukete na ere kamba omwe goringero thio ndo Nairobi kwa muntu na kuminsi weta kwa maandamano antu bakora twendu kuri bakwenda muntu uga bigi kya kama toka hukuma kwa ate kwenda kumenya maandamano ya jari gwa mono aja agency ndego bakiuga ukipigwa risasi usiweke njabu ondoka sisi tupigwe tunataka usikione hivyo ndo kona nya Tanzania maandamano ya riboro na baba muntu areta gibara inyetha na koni kiringa wikete na asikari arendeu mbere ne antu ibagirite ogwo sana ndo komethera antu abelero bo euro rigari rweru batiri obwa ndi twendelea wau itwira kinyira mwa kwa tha na challenges muno cia nyumbani tira muntu onto ga gwethera kinya wena muciari umwe ura mumikia gwira antu betu we gwetha na muciari okuo umwe ikwethera kuri kintu kyo minsi yo gethera kuri kyo tukinyira bura mbenda kia gwira antu betu we gwetha ura na aciari bawe thai menyera aciari na aciari batharimana
Jokia rogono. Jokia ni rogono. Jokia rogono. Gote muntu te rogono rwawe. Na gote rogono rotitomi ukaigua rukagono. Jumatatu cionthe Meru TV tukureterete mubango jwa Jokia rogono. Mubango juri na murutira jwa utoro. Withura witho bwa mothio jwa kenga. Ukinyaniria bwa iroto. Na umba ni borea tugutura. Gatumenya rugono rwaku kume kuriro. Iji ningono iri na mataro. Wigikana gokaneria nkoro. Na igutureta mwendene ya mutorire. Jokia rogono. Jumatatu cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro mwanka thaa 3:30 cia utuku. Mianga tene ya murithi wa baja kwa Meru TV. Pigs Hotel Nanyuki nitwi muchijwa mishemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, Spiria na executive. Akiri michemani ya kibiashara turi na modern conference hall iliyobitethiraga mushamo na alitingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Pigs. Aja Pigs Hotel nkero ikwena iriori gataria thambira na rojirori na karutera ukenero tungata bo spa, sauna, steam bath, manicure, pedicure na kamasanji kamarerete ukiebera stress. Turi outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago jo junde jo kirikidwa ne udhongi bo Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Pigs Hotel Nanyuki. Turi 3 kilometers kuma Nanyuki town. Barabarene ya Nanyuki kuerekera Meru. Aranile na atui kukurokera 0711-969-690. Na kiri website ni www.pigshotels.co.ke. Na ukamenya kongo getu katika ridhira mushamo. Pigs Hotel Nanyuki. Beauty and taste with nature. Jokia rogono mutegeri wakwa mubango ni Jokia rogono tucoka kairi gicunji kibyire kira twitite na mbere kugwata rogono rwa mheshimiwa wa Kanuni Ward ule wike ya Josephat Mugambi kana chairman na ndika twambirie na chairman atwire lietwa chairman inare umire nunduwe teketa wa chairman yeto Mugambi atwire chairman ile inare umumire mheshimiwa chairman inare umumire ke mubango yatwa Jokia rogono lieto chamani riumete kuraya muno ndigana oni ndigwa kijana ndikurakura ndaethuru chamani yo youth. I think mandu ya 1996-97 ndikijana kidogo na youth ira ndariana itwaria twe strong muno twituma utweta njia secondary kuri kanisa twere utweta semina kuma eri youth ya kanisa kana na youth ya kanisa independent beta kanisa na independent ya Thimba tweta mauru ndigana rimo twetete kampu ethate kampu tware una kongamano ya umbiso bunare ku atutomera kanisa na awa mauru
tweta mwanka njia ana opposite ya ngiti secondary na wacoka twacogerea mauru ende indare ayuthi da to wiweta kulionga thiri kanisa ne yuthi twaria nio na nyaba motha ibe kanisa ne ne kuruba medium na nyana to ya kuruba kanisa etuine nyaki oso muno ende dio chama ni dare ya lomera kabisa one nyambere mbaya na ndayera ndete chama ni kanisa mwako ngiriele ne yele de kijana kidogo sana ndego the chama ni kanisa yetu ni ara githurano mieri 3 nyumene kwache muntura okuthurwa kanisa ne chamani na twaria sana ndigana pastor Mwambi okasie wetere Bible na yere kuija na asira muno mwakongiriele na yele ndigana muno nyambere ntiroyana kuija yana atire nyinge muno ya thurana na wa muntu na kathura akeye wetora no kumenya ontare awe etha no mpe chama ni kanisa no mto chama ni kanisa etha cho muntu na family na mwe kuno na bawe mukuru we yani ya wora kathura anto bonde bawa Mwambi anto bambe ta Mwambi ndae to chama ni kanisa na ndae ruwe na lazima no to pastor yira athuri muno no to akira sana ta kanisa yena anto na kote ora ari kuika ari kurea na kote kuona mtu kuthura na ro mama babaone anthura mwakongiriele na yele yanda thurirwe wende oya ndethere nkurithithia ngwe chama ni ka na inya muno ntobe ya ndeyethere ikikaro ne nyake mathiko ndeta muthirene ntitwire kubwithia tobwithi kilabu tweta kia thone ini watu wa ini kwethu chamani antwende banjiombeta chamani na arandi araira kuma mwaka yu ngiriele na yele ndo ndaethero chamani yo kanisa na nyoru arimbe thende chamani yo kanisa keto hao na kanisa unkia chamani ya kia matarabusi kana ya kia mbone are yawe muthomu ndi kana na itevira to arera poeta ara na po atora mbawe wetheri mbawe kana matarabusi po abo kenjele kingi biele kana bitate kenda katuna kate ate alinga masumara na o atu kenda kanisa era kona ere na itevira mbezi nyingi ya kairo mbere tumembere thotu na tulingile tumisumare tuendelea nde yo twika de wonde chamani yo de tukuria otwika anto bondi banjiririo mbeta chamani ndeta kia thone ngeta chamani na inda banga manto yanto chana teki rombeta kia thone kunto ena kamura nda chamani wetha mora none weto chamani ngeta chamani to ya yuthi ne kana kundi yonde ke bwe bibijana yo ndethera nde mutongoria ho o mere rietora loma na no ikuonania wewe utura itukundi na kamuchema ne kage manto yanthi fulani ogeta manto yanthi thachindi ya thibeti saithia miaka 20 menya to abandi ara chia nontu chia thubi ethera pie kunture ne mbere tukura kura mpando kana tumenyeka kuraya utiga thunya ke monda ora no te inda ibia kana nyathai ugombe tamanto na yaku buyande na feni bonantreya ende rieto chamani na to ndo ba kwethera nde MCA rieto chamani ile irombe ndie muno mwango kinyamwa nda MCA nonto ndere ubere mbere tu kinyare we MCA we chamani muntu ena puliwende nyewe chamani Mwambi muntu ena mathiko chamani Mwambi muntu ena udhoni chamani Mwambi kanisa ne independent athimba chamani Mwambi kinya kanisa ne kenuka ukare ndene ya ndoroje ne mbuga no ya chamani no kata wena gauntu rande to kedire mubango jojo tujwa yokia rono ingoti mutia tokarigia tokuona chamani weto wa mubango jo urokumeka jamaa nweto karigira chamani nye bya ko mbeta chamani yamba ko yambera chamani nyaba bainge no ke yo ko lulu antorene wa Mwambi wa ngino bare kwa understand Mwambi oreko ndo wa Mwambi chamani ore mara moja kinyoko wera mero kale twao ande ibo to endelero mwankaru ale rieto rero na rieto reu ire yero uginyamore athenya kuna muno 2017 no ntuge ko nyingi cije chamani ndo weta yaro nje twati Mwambi bakaona yatiuni ende rieto na indere ende muno no ndaro tiro nge onto babangi betha chamani bakauma ni bantio na chamani ya kwende chamani orange no no murethi akuira wambeta nka chamani ogungwete gyote manto ya makobwa na debo manaro we mubango jo tujwa yugiaro gono mutegeri wakwa yugiaro gono chamani weto nojo abo mango yo
aya twile na ndi lo sabari yaku ya okuthiria na ndi mantu na jaja ndigoroni ano kwa chairman ino kiridi twa ni chairman bwaku nande oni ambwe mwanka nkinyete chairman yakolera ndi kwa chairman yo youth bura ndete thire youth ndi kwa the chairman yo kanisa banda thire chairman yo kanisa kintu giki atumite ndi kana bwa munike ki mbakite kana kyampu weso mwanka bo bwa ni ketha ndi MC nontu 2013 twayire kuri candidate yo twari noe areo tienie Mheshimiwa Talala to mukampeni anainya sana na leo to mukampeni eto tumerinya pia sieto muno na timu ingi twari ayo bakina Jose bakina Kamusima na barabangi twari tambezi nyingi muno na nyumene itwayire 2013 ndawa nkoro kalele nkona ora kura sine nyankona ya kante omba kwenda kuromba kiti kya siasa ndio kuri ato akinyere to kinya 2016 2017 2015 au nyumene kurira ndaibua ringi nakuo para twari abo tobangania to wende muntu weto mwaka Roma ilo bakui chamani ndachina kanjire ni ndethera ngikira nara kanjiriria ndiu kuringana nora ndamenyere kanisa ora ndamenyera mantu yantu turene antu bonde iba ibirwe imbati kwa mutongoria wo kuma 2017 na antu baingi barita interview byangari mbesa na intu kimbi ya ndeno shokia nkatho sana no ndure abaritere mbesa usio nde na imbona mantu yara bena yo baritera ngwe kinya okulukira thirikari na obate thinya na interview yakwa ibo ntu wona ndomba kwetha ndi na intu yakwa we yombira untu bwaku kaibwa imbati kuthithia bwa na ikenda na ninya nibombo shokia njara na kuiboya ndi okulukira ni kwethu MCA ndaere MCA okulukira kanisa kana okulukira nya kurita ngwesha community nontu ndajiro kinyanto amwe 2010 ndakuma biashara nemera otwega ngutumira muno ko nontu ndatu ya mera almost nkunia bebute ntuko na kintu kira ndendere murungu kora muntu atu ya mera atia lambesa siantu kana watu kana osu nanto mbua no wasi muntu gwanderera ndo ya na ndatu temera na ntauro ila ni antu bantu ya ila no byoba ke anesto twende leo ndanda arombere kure nyantu kinyatha iba umama abangi bakauma thuru bangi bakauma kasio kuri baumenya Nairobi be yite basenje kura kenda bandingira na bangi ben support ya mbesa na ngarisio antu nko bere ibwa muno ntu sanjira bampere mwankathai mbendele to metumira boya na ikyo okone nyantu bakanuni bari imani yauni bandura tamuyele na imbendelete yangwe na ndebere kinya 2027 oni teromba kura ingi nderomba kura CMC kenda tuthirathiria ngui nontu ugia kuona mathina yara yende na yaondi iya maingi sana na challenges nyingi muno na ngui niyo yonto muno ya siasa ngende nyamuntu ene experience nontu ene experience ya siasa no reta era ntu baku into bibinge muno nontu reta kethera tuwe no komya department bura yenda no komenya bura ngaba nenda nabo kiendelea na nyawo ndo ethera winete yo muno kibo nya thirikari yetere njaru nontu no faulete kana ibatumere experience ireku nikenda omba kuretera antu baku nya maendeleo ande antu betu kanuni oni tika antu mbenya kurombete kingi enduka bende thiringu ori tangwe mwe kamba kuthira mbua oga kolele ngwe itukubwithe barabara itukubwithe sibitari na nyandarasa nontu kwendasa kinya muntu wetu kamera Omero TV atura wetu ni antu na nyawo ni tweta ontu ndasa kithaniro ta ine thirite ngwe kabisa na antu ibakunero kintu yetietwe iko twathikireri nyarira kinya muntu agera mwikunira ngari kintu yetiete wekera njira umwaramu na kubwithe boboya bura ekauna erwa kinyingari nene na nyabiki biki na antu betete ya mauro ndi bana mwachimwa ja gontuko kanuni kwe madina yake ndio kuona kinyawo kwa kunuta mani antu baku bakarauna lakini inye to kuweze cha kufidia ja dina ile kuona hii ni amora kingo kugoka no muri go na note kunyumba ndio dirikari na maybe na mantu ya antu bako bakanuni muno imantu yonto tirantu bethera bakiandika watuwe arimo kana polisi ukona kinya thirikari nene
kanethe ya mheshimiwa John Paul atwakilisite ukona ma etheri kanuni kuri ayo tuwa nyuma kidogo na mantu mbethirite nkithete yo muno na nyantu wingi twe mucemanio ne waziri na antu bawe na DC ndaberere nontu tuwe yonto waziri mwa kume kwa waziri atakinya kanuni no tigi ntu gya kira kya kanuni ndu wolelia kungethira isab county ingi kana wondi ingi na kwandika antu no ba etheri meteu na ko ya netheri ka gau na ko ya cethe thi muthira na inya wolelia thiri kanuni ukona kanuni tieto no ntu teta wethira ofisi nethira ni ya baba ngamerete nasono mawasiri bau watwika kanuni tutito na nkenda antu ba kanuni antu to bisana na kwetha tugura na cecuri tukarende tuilebe no ntu bora mbonete siasa ise thai no mongantu bakarende amwe bailebe bone tone nara tukwendo na nara tukumeno iyo ntu ya thai ende kintu gi kurirwe wikirwa yuasiri mwa itwarire mantu yaruo atwira nanga kuri ndamwe gwitora ikubwitho nara otho tutikumea no ntu twita wego na wirebuo na ruru na thina muno na ntu beto na ruru aroingwa na ntu beto bateseka ndawire finally waziri watwika ruru kakinya January atira ona burantu bakanuni bakona ruwi kana mweri jwele antu bakanuni batona ruwi rureta ruonde thi arua kacio batu tweta koti nontu rururani rutekiri na njira yaki rurura rutethi atete seria initekire uriti na rurura ruwikiro capacity garuo bura kethani antu ba wota beta bakathima rurura rwi mwerene rurura rutikwana wikirwara na seria kya kuthiatwa nya koti yatuthikiria rurura rutiana bakwoyo kungi nontu kinyethera mwere yo murungu kana rwiro murungu rwiro enda rukaya nuo kona rwiro tiala na barabangi bakona rwende barabekira rwibo mbere ibo bakonsindawa na tutikuwa antu baekira rwi no kariu twena kesi au na ikande bere mantu arabaita bakiara cia antu abaingi obau ene rwi ya chama ni rwi oyo muntu omuchai areta gira antu na girete chama ni rwi oni kinyanka oro bura murandu yo kari temenya endo ande bere gutisa na kana kurumana ogo tetoma pateto romia na pateto rieria na finally antu tweta ni aboko tikenda bamenya antu bakanuni batekwirwa ende gembala njengie ya nasono batu tutethira erwaki no kaunti tunganga na burenya yana twena tutwandikite kuo twena nguira tukureta kuo endo nasono ambere mheshimiwa John Paul ni antu barejere kuojo borisia baraoja wa batano akashona kanuni akasho baraoja bana batu toyero muntu umwe ende no tunawe John Paul no ringeri kugura ni antu bakanuni no batu kolelia antu bakanuni na wolelia antu bakanuni ukona entu kuwo weka ikwa nontu kinyaba ke yaba ko ya antu bele batatu kiuke kielega endo ko ya antu bana ke muntu umwe ko ya antu batano ko ya bana wati umwe muntu wa to totale mathabu ame no monga tukarende batu turantu bakanuni twaria ndi tuweru yitire kinyi ya batu twengo twile bana twaria nontu lero ringera muntu kura John Paul aringiri kura kombwe tu ogirasi ndeto giri tu siti ya 19 ikemwe ikondiga na ata sindi akuri nyingi asindi akuru othate wingi aringiri % euro na itubati kuona shares kana keki ya national yekinyaga nuni no ntunyoge akolelia kanuni yetu mea tuteme yako ethiri babare meni rondi eweta ethiri weta tharaka weta gamba weta garisa turiyo babare na batu twekiri lami batu babare seto tirira yegro lami ekira oikayo tumiro ne antu kanuni no gya weta ki wondingi ukethera sekiri njere yiri ithatu ndu batu tutora kuthine genjere kimongoro na nempi nya sana ende chaza ni twetete no monga twaranderia uma no monga twinya maira na muibwa bora kukombeka kenda tomba kuthikirwa no ndu 90 enda kona antu bako bakinyelwa twekinya siasene no monga twera njere twekirwa lami twekinya siasene sukuru yontu isieto kona rimwire yi yako girasi kimwe no monga tuone kambi sieto na masibo yetu yara twenayo okuya wita yontu kanuni batu kambi yele tureku kambi ndaje ne yaingirwe ekisimani antu bari ya nyumba we ya kambi nyumba isi yakitara kalona metheka okuya wita ethire tumutumu yakitara metheka ende tukwenda siasi sietu na ewu utie tafadhali getha ni ndu igagarua urabotura boture na ndi mheshimiwa kiona kikaku kana future kumau na ndio unaona future kuitite hata kana ndote kule miona hata na ndio na wita mbele ule mbua uni ke akwa na burando mba murungu ithira ampetha kanya ka tongoria antu yontu ya thai tongorete kanuni ndi MCA mbera murungu ipo nontu kinyantu barampete ibatumite kaimo mbaneri kana
future kwa kona yete kuria no tuba support ira mampejana marombe abandomba by the way pastors bakanuni na inyanja kanuni bandomba ira muno no tunabo kanisira twena cio te kanisinye mwanti agite ende no tuba narambere kauni tenda bura ona muntu yaromete ukaroma kiru ari nyota athire ngwira ntu bara bakwa wabatia ugeto karomete na kingi ndona kinya bebe atomera mdoane kuromba kura 27 ingwe burandi ibanganite kenda tomba kuithire sana mantu ne barabara na ndara sira twenacio na inkomenyana go kira antu bakanuni ne antu bensune no ntu bangwira turitete iso cia tuma bolele no ntu orogu agarita no raritete ne ntu biele mwanya muno na bire kuraya muno ende oni ngwetikia kemantu asiasa kana yo tongoria othiyete gento omba kuromba no ntu keda ne embesa uthiote muntu tisi chamani mero kama uthiote muntu tisi chamani endu twamba turithira antu beto ngwinyethera ne a yithire ye mpano ke myaka era tukorweta no ndunani ndire ire muno ntendo achoka muchin bathete ke MCA nchoka muchi bati kuendelea no tukanya uya kwa yanu ikatiba na ndeno weso bo kana murungu no tethia ndena antu bon support nikenda kiroto bibi omba kuyora ende 27 ndarombe tike MCA gweta na umbere tukaibangania na antu bakanuni nikenda no ntuna kukwira wa moye kana muthaka ka moye ndakacio na ribo na cia ribo tukamatane tuone bora tukuthithia na umberene ingwetikia ukugunika anene gukurukira mweshimiwa wetu chairman kirugono rwawe ruria arikia guturwonera runthe uria ambiririe kuma mwana mwanka thaa icana ndi uretite na mbere chairman tukithiria kabisa tukinga mubango jojo wetu ya jukia rugono ukira mutegeria jukia rugono ri nuntu bwiku inabu burokuigwa wenda kuga bwipa muthia oni ye mutegeria tu kiwa jukia rugono kana tukithirira sekia rugono rwetu uramendeke kuwa mbere itu the twatanirite na antu betu ria twikaira atongoria itene mutongoria uri nyagethera bwi kana aekirwe itene agathuka kwi limit kana kwira katiba yeyanite itwerie kuwatanira muno kira antu betu bakanuni inya bara kuromba kura kenda tomba kwithira kutethia antu betu no ntu tuwethi kanuni tukuromba kura antu mwanja na MCA arende ko mwe abatanda tuinya kinya ugaura kutema tu bakalusi ende na kinyara tukuromba kura muno baramba batara atongore bara kuromba kura isya kanuni ituritengu ira kurura muntu aeta akatangu mundene nontu kanoka tangwera yomba gutethia ruyu nikenda kinyara ro kuma kura na kana osinda kana osindwa withira kuri antu awacoka urabonge twina ngabana mutuma itumu support muno batu antu bembe nontu kenda tuti support mutuma no asia antu barabangi muntu athoma kinyarera history muntu asia kama mutongoria yera wa muci ukorwende antu bembere na bateku wa mutuma na bui na tabatu tukawaitha twetiane ka tournament ndeu ndaromba antu betu bembe mwene tweke anine na itubati kumwa support yonde nontu ikubuya muno ke muntu rabweno kana oranjiritie lile ke ungiora kwiro nejete ndo yo anjete lile tomo support na ikenda agomba kuigwa na support yetu na oni tuweta na siasa na karombe tike MCA ostilo kanuni na ndobara bakwaria tuende tureja tutandike kadi cietu methene wone ngwe na bara bakwa bakarita ngwe na era baritete na siasa ni acio ti history yake ya siasa ni history yote tukuwa nda chama ni kanisa nda chama ni ogetho kinya we bora cwetha kanisa nera beta ethera barete nya yuthine kana nye ba kondine ya kuruba kanisa kana no kamitine kainya kamitine tuweta muntu akwero nda chama ni kamitine plan menya otongoria inara umete bura wachetha twana tunginya bwe kyanine kana kanisa ne nyara weta utambuga wore no ntote me akwiriko kanjiriria mute inya mute waciara no nayo cia yo gira wena mamura me ya na wenda unyugethero yetora endeni urambu bige kuwa kina ntobetu bakanuni twatanirite no ntu tuthomethete ana babaingi muno kulukira ngwataniro itwagite tunisha tutwingi muno kulukira ngwataniro na inya babaingi muntu kona muntu atoshyomba ya uninde mu yukasinya kamwende hospital ya thai de nana bathatu njenero no kuri no inya ma wanje nero mero
na nkuinya bo Murungu na bateithie bore turita kethira wina idea ku na twamba utethia twaita ethira ichau weta ne hospitali cia thirikari ntuite na thina muno thu inyethira etegore ambia cionthe ikare abire kare kana ukona matibabu ukona riwe ndenya muntu ageyiro na ndayenda kuimisa thirikari mantu ne yawe to sa iberie kutethia antu betho NSF no eta ya korere nyambia 3,500 ndo sa ye kwino weto kethira ina challenges na ndenda president olele mantu na athiria changamoto icio nthe na ikenda kinya hospitali ikomba kwithia ciana ndawa no ntu kira kithire gicumbura antu kuri ndawa buragona ikeyanga KEMSA omba kureta ndawa thi mweri wene kiyayo ringi mweri omwanja na mweri wetano antu wacho na wetandatu na inyambese ciatengwa KEMSA beta ukabwithia onda tika weta ura yo ntura muntu aweta kore this meet ya eta waka hospitali kana aga kirasi ndo KEMSA weta bukareambia bwathano risiti oria onde nwe yakinyirwa bate kwenda kumakania burantu bawacho kana ura bokwa ende ndenda kinyage thirikari atu ntu twigirite mbi nyingi muno cia cibitari mbi implement ni department kenda ntu betu bakomba kuona matibabu na mbira ntu kanuni ona kwa nyarango therio itwite kwenya njira saiti ya njira 10 idatu ya impia into thingia na twiciekera mwaramu na ndaja tuyaga nikenda ntu betu bakomba karaboya ingwitikia mutegeria wetu ukugwirwa muno narua no gwakika ni mutongeria wetu ujo wa Kanuni Ward Josephat Mugambi mubango juju wetu jukia rugono jithoro jiri kuntu kucia Jumatatu cionthe kwambiria rejire na nusu mwanka ithatu tucemania kaire gikarono tikingi otakiki ngikuretera mugeni ungi nawe uri ukethwa na atwi kiumia kiu kingi kijite bye ntuku ya narua katunganirwa ni rugono rwa chairman Mugambi ure wizikene ya Josephat Mugambi MCA wa Kanuni na ntuku ewingi Jumatatu ingi tukawatanira na mtungi nawe nikenda twamba kutwa rugono rwawe nini mwandiki na muthomi na muringi mbicha wa mubango juju jwa jukia rugono murithi waba kumaya mirigone ya Igembe Meru TV to yaoni kihistoria yakwa musea okwa tware no wau kwa mando ya arire na imbona ya kithithika ke my life na imbera Murungu ivo ya nontu kitharimo ke muciari kana muciari oku kinyaga le ku otharimo akethira enkoro ke wira ciuyo na bore amonwe mantu yoni mbegite ri history na kona mantu ya thithika nontu kiria na uceba mo kuri ba mo tware abo barakurukie batwe ibare athina muno amusebe ya batura muno na inya museba amupurua muno na twi na my brother ware munini itwairira area muno ni ire tukawate inya na ratho ira kwate inyi twabere bate oria ringi muse nontu bamwe ya bakabiba kwenda miunda banginya bakwenda kwata ng'ombe na ria muse nyare na mireke munde ne be ya batwa endera ndigana twe witaitia twe kumea o 2 na ra itwaira cumbura nabo muno no tubaria bamwe beta kwandiko bakeya ethire yonto ria muntu ari mucara ge bakanyochobi bakaurinya nyimbe mse muno ndi ondete tonto muno buthiria na imbera Murungu iba no ndora ndirere de kana rada yere komenda ndo betu itwarwire abo muno no ntu bamse mwanga bonde bona ru baba nini bokora tu twacimia no twika mse akwa ya munda muntu oya yawe nonge no oya yawe na no butu twiru na by the way my dad yari na ekurubele na betu na ekurubonde ba mambo ba tutire bo bele na nyamse na betu arosia pa mambi uyu nge umukuru batu inyo rayu atwithiro tumia ote athurana nontu kuri baba ari na bombeci na mse na tira babanga na bamiunda kwa una ndia go kwenda kuonia antu bara batutegete aria muntu na atie muciari owe manya ko ntundejira kumenya ndeje kumenya urua ati muciari numwe mami oku numwe baba oku numwe omba kucia kuthwa wina ekurubairi batatu umwe kuoka uronge ungeta akuregeta okaguronga agi muciari no mwo
kwa ni uguo tenonge utemenya kugura muciari utonge wona na ni kwenda kuwira antu bagutagete tuti aciari na kubamenyera kana oni bo kwenda kuo ga guthe na muciari ogu moyo menyera muciari ni moya muno na kwanya muciari ogu aga gwithira autia kana rira karwetwo atia autie withire orio watiro githarimo bwonko ga gwithira no menyera abo boya ndenda gua inya babo ogu agethira aitha no muguru kana inya imbuge ni twena cia miaka kuma bebite sister tena yakuru ba barakethira wa orite babo ndani aciari bagu na no batio bamenyera ibo ndagwa ke family yetu kwena inya muno menya omwe kurwa muguru no uyu munini na kiana betu bara ndagwa bara bare bena na bandaka kana bara bare na mucie ondora rose bare abo na mucie na tira babanga bonde na ituria twathanirite ende oni minsi aciari bako muno no ntuigo buya muno kinyawe na muciari we murokaira kana we kurokaira ende aciari batutia abo iba mwekuru wakwa na independent muno nontu mbele yetu muciari kuri kintu kirombe kia kwaria na kikathithika ndene ya maisha endo ga gutha na muciari oku kuri bamwe baweta baru matwinto au baeta bukeyo eithoka ibunya muntu munene na kurumaina kirumi kitebati kurumwa muciari o muguru keya wa mura into gwike thoku sana na ikirumi antu betu uga gutha na muciari akaribura kari mumenyere na uthithie bura wa kwenda nontu kinya biblia ni athene athekaira muciari oku na ukaingicha ntuko ciante uroje ngwete gyothe muntu andete kuria kuingicha ntuko nyato gara twetera na miaka mana tano the muntu ria ende kethera chana roje muciari ni utuma uketha we na amani ukethera unyo kuongera nya miaka ikuria nthi uroje kana nya ukae wa moyo kenya na kenya wetha we na aciari bagu we batije no bende bara bathe na aciari abatu to baminsi muno nontu ndaibi ya mbende muciari kana indendete aciari bago muno ndu na gore ndendete ko wata kainya wenthi yithera mwanya muno womba kwithera we nya wona bira bomba kuria batugire murungu abeta ni twira murungu ibo nontu twacoka nyuma ara mweshimiwa kwina ara twambiririo wathoma skulu ije ya Thimba primary ije waturi kwe munduri kana bwari ucore no kana bwathithio ntufani no muno yau kinya kethera leo kana nete ora kinyo kwe muntu ura wari menya twibije kwe mwiji twendene no sana twathithia mathara ya twathithia mawega ya mantu ya utikikona reni kweta kuria marigu na ntu me marigu ja muntu ndiga na nonto ndawa twe primary think class 6 tware muntu kanuni weta warito na mutonaina twaro maruminka kindo ende indiga na twethera twina challenges ya kora muno mucie kabathia ta la mwanja na beta bibanza buboya ende bodo na ruto weta bya kora kanuni kora ya sana na maguta no yoro nara twetha tukara lanji twacoka kairo te no kuigwa mpara to ne ote choka ore to ore riguo coke cukuru ni oroke ya mucio mame royo thira kugetha bana challenges ya kora bukathia ta na bangi kimathika itaba na kuri ndaka kwithika twita gwetu woe ngwa bathia totheri mbere ana batakari ana mbere ivendene muno na batanwa nonto na ugo bya kore byingi ni antu ibare mabya kore bikone kana miundene kethire mario ya umpempe na ndoroko na 20 kana bya kore byingi sana na mbure jana ende tweta na muthakonge Joshua wa antu bayau inya wenda ari yako muno ngataimela remwerera kinya kwa kinya on tuare Friday tomirogoro tugathia tana nonto na kuru antu begera miangu otheri wo tawa no kwendo senjero kana weta wa ngwe mweri begera ngwe mweri ugathira na tengu otegera mubuthe ayo begera de kanyanza kana ka tori yao waria utu buri yeye na we mioni na go ende indiga na bwa mno na imbera murungu iba nonto kinyara anche manacia na bamwe bara twethera twina bacuguru ingwira iru inyethera ilendesi na beta classmate na baba inge balika na muno na tukari story muno nonto ikwa refane muno te yonte athai primary kurere ko kwarwa na muno ni arimu bagwa da bagura mpuro indiga na mwarimu nge twakareria ile ntukwe mwente miana ata twethetia tura twende torethie kuurwo twigae tura eta grasi ne kutana bangi atutia kinya lesson yeke gathira atwithe staff room auto atumametie ende
classmate bako baingi muno inde balikana kore mutano nge to akinyonjomo uno ari na ome muno ito amura sina tante tuweta no ntou kinyete ira shukuru yake area ka number 1 ende beyo baingi na ito ashumerie mwankatha ya murungu atukinyithetie na nyare mwinsi tokana onto anto bantu gieto ambote mania bamwe ukuona aitha tikumenya kithi kuile kile kana muntu akarea kwenda murungu kwe muntu mombo semania noe ukolelio kona muntu aitha na ukumira mantu ne yawe na maisha ya karea kwenda kuthuga ndu nombo bakwira antu betu itwenda murungu na turie kanisa ne kuria kanisa ndi kwethera kwina ntatu imbea Mheshimiwa kuri untu bumwe urikana mbere tu makirugono rwetu rwa tugura bwetu bwa wanene ri kuri untu bumwe urikana wanathithia utura bwe bwinya rwari bwe mwanene ari gitenera injira yawana oni onto bura mbomba kulikana ki rande mwana kabisa kuntu kwe mse ature tuite tukarethie nde weta onotia ng'ombe ndeta kulionga na ndarara nde bonto betere mbe ya ng'ombe la inye ni ronde ya nkerwa imutano ucio ngia gweta misubu nyona tutire nde kuya irombera we ng'ombe iretero ikamocie tora nontu natu tweta kutha koya na guo ito kathiata na bangi nyoko lo nontu kutare athina cia miundo igwikirwo thiringi na ngoko ando entu permanent kithaka kingi ku tweta kurithi no twaringariane teta ndathiata mutano no ntubanga yara au ritie kanisa geto eta winya wetonga tweta unike ya royo no thainya gutena ng'ombe more yo mza amporere ayo ri nyinga nginya thainde kala makau kuru kala makau ao katathira ende kana onto muno no onto no mze ogia guthogia akura muno ndi twera cio kabira naguo we moye kawe mwana munini uteliga na ura watuko we kinyoro ringi uketha no lelo ende kindu gya kindigana no ntu musa ayiro mpora ntugu muno na unani na intiere ng'ombe mbolelo nya thingo kara cio cia ya kuretwa mukoronge twaga ibio aretera mukoro ciego ya mucie ento thasa onde go yani musa atombareria ndanyu chai onyu chai otuga musa nya ate wetora ate omboria mwankara ndagumira nyumba ara twa mama ni ampingele ango athampora na inya sana ndi yo ndo kirandikana nontu mbere na menya kwethera antu beta kuiye thiri mambe ya uci wana arabire na weta kuba koyo ndire mono ata inyawe na ng'ombe yugo kholo bweta kutha ko antu botha koyo serious kwela siringi ingontore bira erinyare kenjo rubu ketha bogyoda na botha inya kuma ya rukire moya badu tora muci tweta tukawata na no githaga na tukarethia kutha no ita ndu kwagara ya ngari ciete ro ko ndalamini okari amba ithe mheshimiwa koyo ri kinyaga tha mutegeri ro tutegete aro mwate kwerwa koyo imbi na kurunge urikana koyo nyawambire kurikana biji bira botha na bokyo abiri urikana koyo imbi bathaigwe batimenya koyo imbi inambia ciuma cia gwita kutha koyo na gwe biji takau ta kwi no kuthunko maina wa itacie kutha bora gwagari muteri wetu wa Amiro TV mbere mbeci cingi na iciare abali wawate utire muntu bara twaria bo utire mbeci tare athina kethiri bara ndene muci into bia ora wa mbeci nini ndu mbeci weta kethiri simiti ugerwa simiti ro rwethiri thiringi 25 kana thiringi 15 ndu atuika kimbeci rawe na thiringi cia gwithano mbesa githombo ntu cia bunja nacio ni ngontore bira watu goti muntu ro tena mbesa yu na weta ethiri mucio keria burinya yano mbesa ira cio tiala na ro komya muciari oku nawe gambia ukoia mbesa ira muciari ate kumenya watu ga we itiro ra ka boeto kai ethira ni ntu gya kwendia muno rambira yeyire 1990 ndigana ni ari mbesa muno na 2000 mbiu cieta tukoya watu igoreta watu nya sorobe mwere witonde biora na masoroba watu kinya sorobe muntu atakuthania thiringi 5 kana kuthania 10 no watu igawe na mbesa sana ende itarira atombo athaitha iromba na bia ciare muno itaginyeleka rira weta ogethira uti muntu utena mbia nontu antu ibarethethi ng'ombe ibakwende ng'ombe ira na mburi na into bibionde nontu ondigana o mantu atu 3 o wawe oro kwe muda yo mse enderie na enderie ngirie ko miege mo
na ekeu ndaire nani ucoko me ora ndamiura milioni mbuo mwaka yumwe yuthiri ende mbeca ri tare avalio ne icioneka na wasemba muciari ukaia kana otaimele nara mucore wa thano atonyo garo nyukwe kana aciari bagu weta ukaromba kethira ngonto igwo karongwa weta kurendasi igo kona bia cia kotha na andu igo tha serious igo weta ko andu baretha cia kotha koyo wajukaia chiringi ukagera kalinya kenjiara wakinya umakinya ile jathatu warukaia kwire wa yetherero makinyo athatu mbere boya indi kanao okeleku riwe kathimo kona namba 1 2 3 riwe karinganira cionthe riwe kanja kuthima kalinya ne kau na bara nabo bangi bakotha na rethire icio cia wetha ni itano ukaringirwo mwe ukeru yo kuringana riu na no tiero nenge beta uli riwe kela omiringo koya cionthe kana nya bomba kuria na kalinya kabu kiele thani yele se ukumagana urinya ba bethera bena saba wetha bu sethe nyingo ntore biele aburi antu batano biune 10 akela bionde biokume kalinya na kala akoyo rimwe na akethire namba 1 rege no ntuke ya wekere mwiso kana iga ukuma cionthe warita watie thani yele ira ukautha cio thani yele bukutha uyo ka namba 1 na igwara kanya muno me kutare amithira kutare abigibigi kutare na onambi aria ubwaria githage na kuthau na kuri into bitha na wetha ni na irio re umdiga na muno biera iro miunde ne to mathai utita munde no muntu ria gwetha kiru kirire tuku na ndi gintu kikuona ukimisi maisha ja tene na ja thai kintu kira bithera nkimisi kuma nara nyuma imuriere yura twaria menya twaria turi amwe na ndomba kuria au ndaturangeta nkeya enya mweri na mieri ile ando mbere tweta na unturene twarara no tweta kurumbu bya kora na itwawathanite muno turi tweta kethi yao kwa miri oriungu tweta tuende okurema onto satande tweta tukarima onto bora bonge bundi aracia mbere murungu ya ntethi na mbonokia oni antwire mse akite mbere ara o mito mana ya thatu bibi atumere mpaka muturi okwa ana arua marwa nende naenda wimpake ya okue kende nyara antri okue ayekera marwa njaine bambigira nyumba ko jendete muno ni iwana nonto indigana osurubwa ukia osurubwa akia muno na kwa mamonge na rinya muthoni wa kainda tweta kwa mukema nara euru tuna bandanyeri tweta ukundu osurubwa ukia ende ndigana ndageta kanyumba kama bati yana kawende ambake au okue kenda tunyera marwa na mtaka iwira inge tukuya cira ndi ukurakura na onto ibwa irondia ri muno nonto mathwani agwindi kana bwa ya bira bya tumete mpaka au ne ntukiu kaua ambake okue na mama ri kenda kinyande mbonana kanyera marwa onto marwa yu yaingi muno yo ya nyombere bere gutari kanga gutarinya wethera muntu ena na ico kana marwa ndiyo yarua gutie utie mucio wita marwa ethera tete na yanya watu iginya uthayile thaithatu yakethia thire no antu bonde beta kunywa antu bonde akuru na nyange akuru sieta cia sema ni athiri mucio kwena marwa watu ka muntu ena customer bawe Tikia mutegeria wetu ukugwirwa muno narua no gwakika ni mutongeria wetu ujo wa Kanuni Ward Josephat Mugambi mubango juju wetu jajukia rugono ithoro jiri kuntu kucia Jumatatu cionthe kwambiria thaijire na nusu mwanka thaithatu tucemania kaire gikarono kingi otagiki gikuretera mugeni ungi nawe uria ukethwa na atwi kiumia kiu kingi kijite bye ntukuya narua katunganirwa ni rugono rwa chairman Mugambi uria wirikene ya Josephat Mugambi MCA wa Kanuni na ntuku iu ingi Jumatatu ingi tukawatanira na mtungi nawe nikenda twamba kutwa rugono rwawe nini mwandiki na muthomi na muringi mbicha wa mubango juju jwa jukia rugono murithi wa ba kumaya mirigone ya igembe
Meru TV.